Донбасста арби әрекетлер зонасында атышлар сайысы эксілді. Кечкен күн девамында канунсuz силялы тәшкилатлар 22 кере Украина силялы кубетлерінің мевзімлеріне атеш ачты. Bunun ile ahır silahlandırу kullanılmadı. Ато штабында bildirgeni gibi Donetsk yönelişinde vaziyet en kergin olup kala. Avdiivka sanayi zonası yanında Rusya ücretli askerli granata atıcı ve büyük kalibrli pulemyotlardan ateş açtı. Bundan gayrı granata atıcılardan cinkeverler Mayorsk ve Lugansk civarında yerleşken Ukrayna mevzimlerine hücum etti. Mariupol yönelişinde cinkeverler birkaç kere Vadinoy ve Lebedinska yanında büyük kalibrli pulemyotlarını kullandı. За минулу добу незаконні збройні формування. Кечкен күн девамында канунсыз силялы тәшкилатлар ато күчләренең мевземләренә 22 кере атеш ачты. Украина арби хезмәтчеләре арасында телеф юк. Чукысы алларда атышлар кыска иде. Ветарик максаты ile açıldı.